سڵاوی خواتان لێبێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام ئەم کاتتان باش لە بادینانی سەربەرزەوە لە دهۆکی ڕنجین و لە زاخۆی دەلالەوە سڵاوتان لێبێ سڵاوی سەرجەم کاندیدانی لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێ. بەڕێزانم کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بە لیستی 194 بەشداری کردووە لە هەڵبژاردننی سینۆ. دیارە بۆ ئەم بابەتەش کۆمەڵێک بربژێر کۆمەڵێک کاندیدی ئامادە کردووە. ئێمە ئەمڕۆ لێرە لە دهۆچین دوو کاندیدی بەڕێز بە ئێوە دەناسێنین هەرچەندە کە ناسراویشن بەڵام دەمانەوێت زیاتر بە ئێوەیان بناسێنین و دەمانەوێت بابزانین ئاخۆ ئەم کاندیدانە کار و بەرنامەیان چییە؟ چی دەکەن بۆ خەڵکی بادینان؟ ئاخۆ چیان پێیە؟ چیان لە حەکبەدایە؟ دەتوانن چ شتێک زیادکەن لەم دەڤەرە؟ دەتوانن ئایا معاناتەکان و ئێش و ژانی ئەم گەلە بگەێنن بە پەرلەمان؟ دەتوانن لەوێ چارەسەری بکەن؟ بۆیە لەم بەرنامەیەدا لەگەڵمان بن ئەم کاندیدە بەڕێزانە و هەروە هەندێک لە دەنگدەران و دوو بەڕێزی تریش میوانی بەرنامن. میوانەکانم دەناسێنم. سەیدا فەلاح مستەفا ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و هەروەها بەرپرسی مەڵبەندی نۆی دهۆک. بەڕێز عەبدولباری زبێر کارژێڕی مەڵبەند. کاک سوار عومەر کاندیدی ژمارە 29 لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی. کاک عیسا سدیق کاندیدی ژمارە 13. بەڕێزان و خۆشەویستان ئێمە لەم بەرنامەیەدا هەروەکو ئاماژەم پێکرد کۆمەڵێک پرسیار لە میوانەکانمان دەکەین و هەروەها دەنگدەرەکانیش پرسیاری خۆیان ئاراستەی کاندیدەکان دەکەن ئاخۆ ئەو کاندیدانە دەتوانن لە ئایندەدا چیان بۆ بکەن یاخۆ بەخێر بێن سەر چاوان. کاک فەلاح مستەفا وەکو ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپرسی مەڵبەندی ئەم دەڤەرە ئێوە چۆن خۆتان ئامادە کردووە؟ چیتان کردووە؟ ئایا ئێوە بە چ شێوەیەک دەتوانن بەشداری هەڵبژاردن بکەن و خەڵکی لێرە چۆن بە چ شێوەیەک ئامادەی تێدایە بۆی کە لە سینۆ بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان؟ بەڵێ بسم الله الرحمن الرحیم بەخێرهاتنی هەمووتان دەکەم یاخوا بەخێرن سەر سەرێم سەرچام بەخێرهاتنی کەناڵی پەیام دەکەم کە ئەمڕۆ لە دهۆک ئامادە بووی لەگەڵ ستافەکەی هەروەسا بخێرهانا برایانی کە ئەوریکە ئامادە بووی میێوان و هەردوو کاندیدێت مە سەیدا عیسا و سەیدا سوار و هەروەسا سەیدا عەبدولباری. یا ڕاستی کۆمەڵە ئیسلامی کوردستان دەستپێکە دروستبوونە کۆمەڵە ئیسلامی کوردستان خاوەن هەلویست بوو خوددان موقف بوو خوددان هەلویستێکی ئیجابی بوو حتا بێگەوە لە یازال بەردەوامە ئەف لایەنێت سیاسی هەرێکی مواقفێت خوێتای ئیجابی و سلبیژی بتایبەت نابێت و هەروەکی ڕەبڵان بێتە وەلا تەبخەس الناس ئەشیاءهم نابێت مرۆڤ کەسێکی زێدە خراپی بە حەسوی بکات یان زێدە وەلی بکات کو بیتە سەرلووتکە بەس المهم گرنگ یا کۆمەڵە ئیسلامی بەلێ بەرسەفێ دێ نوکەدەم بەلێ ما بله کۆمەڵە ئیسلامی ثقەتە بجەماهێری خۆهەی هەروەسا جەماهێری کۆمەڵە ئیسلامی دهوکێ ثقەتە کۆمەڵە ئیسلامی هەی جبەرک و پشتیام چوونەت ناو خەڵکێدا البازاری لە هەر شارێکی لە هەر باژێرێکی لە هەر جەهەکێ لە هەر کۆمەلگەهێکی مەدید ڕۆلێکی ئیجابیە بەرچاو هەبوو دەستخۆشی خەڵکی خوتیان ڕاستی پێشوازیەکە گەرم مەکرد و ئەو کارێمەکری ئەبجارە مە ئەپڕێکا بزنس کارتە و پرۆشەری و هەلویستێکی جوان و ئاخونەکە جوان ناو خەڵکێدا مەکرد مە هەلویستی خۆگەهان مە هەلویستی خۆگەهان دە خەڵکی و ئەو هەردوو کاندیدێت بەرێز سەیدا عیسا و سەیدا سوار و هەردوو گەنجن خدان شیانن خدان هێزن ئەشێن بێژمەتە ئەف هەردوو گەنجە پاشە ڕوژێ مستەقبەلێکی باشی هەی پاشە ڕوژێکە باشە هەی ئەوە دەشێن ڕوولێکی بەرچاوی ئیجابی پەرلەمانی کوردستانێدا ئینشاءالله دێ ئاراستەی خەڵکی خوکەن و دێ بچاوی خۆ خەڵک بینیت و ئەس باوەڕ دامە یعنی ئەگەر خەڵکێک متمانێ ما بکات و ثقة خو بدتما و باوریا خو مبدت وی جاری هر وکی وی روجه نیوا باجری خلکه که وقتی سید عیسی چویا ویره و بعض کری جامعه رک هات گوته بابو وی جاری
و جاره دنگی بدن کمال اسلامی و جاره بلا کمال اسلامی چند کرسی که کابینید و جاره بلا جاره حکمت ریو بد شید بیت چند کرسی که کاب دست خوبه بینید داب شید خلق ببینید کاد موقف چابید هلوستوی چابید آیا همی گاوا مثلا دبر خدای کمال اسلامی خدانه 6 کرسی که 7 کرسی که 8 کرسی که آن حزب دی لاین دی یعنی چه دستیدانی نکوب شن تشتکی بو خلکی خوب کرد بله زور سپاس مامۆستا بو کاندید ما هاری کاری واب کن خلک دنگه که باش بینید دبر خدای کاد کاندید ما تشتکی باش کن یا نه کاد روله که ایجابی هبید برنامه دا یا نه دست خوش کاک عبدالباری زبیر بەڕێستان کارژێری مەڵبەندن و هەروەها بەرپرسی بەشی بانگەواز و پەروەردن چه جیاوازێکەیە لە نێوان کاندیدێکی ئێوە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی وەکو بەربژێرێکی ئیسلامی لە نێوان کاندیدەکانی لایەنەکانی تر ئێوە دەتانەوێت بڵێن ئێمە شتێک زیاتر دەکەین لەوان ئێوە کە بەڕاستی ئەوەی لەلای ئێمە هەیە لەلای ئەوان نییە ئەو دڵسۆزی لای ئێوە هەیە یعنی چی دەکەن ئێوە چتان زیاتر لەوانە و خەڵکە ناوی خدای مەزن و دلۆڤان خێراتنا کەناڵی ئاسمانی پەیام دکەین بۆ دوو کارانگین هەروەسا خێراتنا میوانێ تێژا دکەین سەبارەت پرسیارەتە ئەس بێژم مە شێوەکی عملی بەرسڤ vê پرسیارê da çend xulê bûriyê Parlemanê Kurdistanê me hindek kes birne parlemanî û bûne remes û bûne xudan helwîst û ev hindê têt wekû Komala İslamî belê hizbeka siyasî lê edgel hindê da xelkekê ava kirî xelkekê pirawişt xelkekê bi exlaq xelkekê bi helwîst یه آوا کری بو هنده که ببیتا خدمتکاره که امین و خدان هلویست بو آین خو و بو ملت خو و نمونت ما دیارن چه خلاه که بید دوی بید سه بید تاوەکو ئێوە ئەوەندە دەنگتان زوڵاڵ بێ و یعنی پێتان وا بێ کە ئێوە زیاتر لە خەڵک دەکەن مبدأك ناف كومالا إسلامي دا قالك أم بيجير أم وكود بيجن تأكيد ليت كين كأوجي مقصدكش مقاصد الشريعتي أم دائما بانجوازيات دادگريات كين داد پروريات كين أم بيجين بيتفيا أم ناف خلقي دا أفدا صلاته أجا چه دا صلاة يعني أكيد بيجنه يا صادانان بيت آنيت ديكابن دادگر بن و داد پرور بن بو خلقي بگمان اوه وکو ما آماجه پیدای اوه کاندیدت ما بجین پرلمانتارت ما يدخلت چوی اوه بو ما بعملی یا سلباندی مثلا نوکا اگر بحثی هندک مواقفه بکن مثلا بو نمونه هلویست ما درباره دستور کردستانه ما يعني قالك تأكيد الهندي كربا كمسألة دين إسلامي مسألة آين في ملتي كهندك لان بداخل يعني مخابني ود بيجين ليفيا بون أراستكي دي كببة ليه بجريا ما وتأكيد ما وبخمخوريا كبرلمانتارت ما دخلت خلادوي وسه ولهات کو آین اسلام بیتا چسباندن وکو فقره که اساسی اتناف دستوری دا بله سیدا من دێمە لای جەنابەت دەچمە لای کاک سوار عومەر کاندیدی ژمارەی 20 بەڵام کاک سوار ئەگەر جەنابەت ئامادەبی دوای ئەوەی کە بەڕێزان لە کەناڵی ئاسمانی پەیام سیڤەکەی بەڕێزیان پەخش کرد بۆی کە زیاتر بینن بینارانی بەڕێز و خۆشەویست دوای دەگەڕێ بۆ لای جەنابەت بەڕێزان و خۆشەویستان دەگەڕێن وڵاتان سوار عمر عبدالکریم جدایک بوی ایک 7984 لکومالگاه سیریه سر بناحیه شیلات زی آست زانستی ماستر بیرو باورین اسلامی او باورنامیم دست خوب ایناین ایک ماستر بیرو باورین اسلامی العقیدة الاسلامیه لزانکویا القرآن الكريم والدراسات الاسلامیه لولات السودان پلایا نایاب دو بكالوريوس لكوليجا زانستين إسلامي لزانكويا صلاح الدين سه دبلوم دگشپی دانا مروفی دا NLP 4 هلگیر سی باورنامه ورزشی بیا و کیک بوکس دا
پشکداری چندین خول نافخوی و درکی کریه ادبیاو سیاسی و پروردهی و بانک خوازی و رکخراوی و گش پیدان مروفی دا بصدان گوتار و برنامه بانک خوازی و پروردهی لرادیو و تلویزیونان پیشکش کرینه بخو بخشی گوتار بیجیل چندین مزگفتان کریه شارزایت بیاوه پرورده و بانک خوازی و سیاست و ورزش دا جبلی زمان کردی زمان عربی بنویسین و آخفتن زانید ایک امین کرد بو شیاب جلو برگین کردی گوتارا این المزنترین مزگفت ولات سودان بزمان عربی بخوینید اد کومالا اسلامی دا کارگیر بانگواز و پرورده الانجمنی آمیدیه هر سال 1997 دیگل کار اسلامی بردوام هتانو که خیزاندار و دوزارو کنه نوکه ما مستایل آماده آلا لناحیا شلات زی آکنجی لکومالگه سیریه سر به ناحیا شلات زی لقضای آمیدیه دووبارە سڵاوتان لەبێ بەڕێزان و خۆشەویستان گەڕامەلای ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست لە دهۆچی ڕنگینەوە لەگەڵ کاندیدانی لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی و دەنگدەران و هەروەها بەرپرسان لەم دەڤەرە. کاک سوار سیڤێکەتمان بینی بەڕێستان وەکو کاندیدێک وەکو کاندیدێکی گەنج وەکو کاندیدێکی لاو یعنی دەتانەوێت بڵێن چی ئێوە لە کاتێکە لە دەڤەرێکی ئاوا تا ئاستێک یعنی ئازادی بەرتەسکە کارکردن سەختە يعني ايوه وكو كومالي اسلامي لم دفرا شلون كار دكن وتشيتان كردوا وتشي بخلق درين بله بسم الله راست دفرا يا يعني يا جريتيش آزادیه جل يا براتانجا بله رساله پیغمبر عليه الصلاة والسلام امت آمادهینا همی نخوشاب بینین همی اکبنی آستانگا ببینین بس ویب جهینین اوا خدای ما امر المتیتن کو اوجی رساله پیغمبر علیه الصلاة والسلام بزنی ما علینا الا البلاغ المبین ام رساله پیغمبر ده جهینین اگر همه دور بین مجبین اجرتن اگر اکو زانایت بشته اگر ام سجنه و بین بوم خلوته اگر بردای بین آزادیه ده دعوه کن بوم دعوته اگر بین کشتنجی شهادت آنکو چتش نشره کل مبدیت تو بو خود کاندید کردو ما بست چی یعنی ما بست من اوه از او شیانت من هی او ظلم از بینم اوه شیانا مزیخم بو اوه ظلمه اوه تعدای اوه مافت خلکی اوه تنخورن اف کردستان پریش بحره پریش بحرا نفته پریش خیر و خیراتا بلا همی بو چند کسی که دیاری که نبن بلا بو حوالاتیا بیتن از بین اف ظلماتی دکرن وکی یا دیا ظلمه که جلک عجیبه بس از دیبوتت تشتکی وگرم جلک دلیمن به آتی سلطان و جلک تشتی توسا و ریدان توسا یتچه بوین ایک شوانا من گله بو گوته جنکه که تلفون ظلام خو کرد تلفون ظلام خو کرد گوته و سه روزه از و زاروکی اتنوینم آوا شیرین چکو شیرینی نبدیده اجبار فقیریاش لو دفره بله لو دفره يعني ايرا اخر اگر ببینین لنوتودو لراپارینەکەی نەوتوێکەوە تا ئێستا ئەم دەفەرە ئەم ڕێگایە کە لێرە هەندە نێزیک دوورنیە لە بۆ ئیبراهیم خەلیل یعنی شادەماری یعنی ئابووری هەرێمی کوردستانە لەگەڵ تورکیا ساڵانە بە چەندان ملیار دلار ئاڵوگۆڕی بازرگانی دەکرێت یعنی خێروبێرێکی زۆر دێتان وڵاتە جگەل لە نەوت جگەل لە کانزا جگەل لە کۆمەڵێک داهاتی تر یعنی بۆچی دەبێت ینی هاوڵاتیان لەم هەرێمە لەم وڵاتە بەو شێوەیە بن کە نتوانن شیر بۆ منداڵەکانیان بکڕن بۆ دەبێت نتوانن پێداویستی ماڵ و منداڵەکانیان بەکو پێویست دابین بکەن ینی بۆچی ئەم بژی دەبێت ئەس دێ بێمە هاوڵاتیە ئەگەر هەندێ دژی بێتە 10 جارێت دژی هەندێ بێتن دەستێت وان مرۆڤدا بێتن ئەوێ نازانن حەلال و حرام چیا دێ حاڵی وڵاتی مە هەر ئەوە بیتن چکوێ دزن يدنا همو ولات يا بس همو ولات هم الدولات دفيتن هم يخرجتن بس هولات خوش خونا رزجن يعني اف برا عالم همي به خنيبو دولات همي به خنيبون تني هولات ما فقيره اف اي حتى جشتيوي هنده والله جنكه بري خود تليفون كر گوته اف جنكه گوته بشته درست از زورگه خوب کجم زکه خدا چنکو ما پیچنو بیتن خدا جمعه که دیه هی یه ما و بابالام نشینو خدا که من نویت دویش بیت دنیا کنو بیت قتل يعني حسيب كي افولاتا جيت هند بجيك زتي دو كي دو بيتا كشتن
از بجمعان کسا اوه دنگ خودی دا ودا سالات داره های کاری ودا سالات کرد او بجدان کشنا وزاری کی دا او بجدان برسی که نو و زاری که دا اوه شیعت خود اوه معبشی آوا شیندن صبحی توشی سوکری بیتن هر اشکا بیتن هر ظلم کت تکن اف کسا اوه پشتوان همی بجدان ده گناه و هر گناه کت تکن هر ظلم کت تکن هر بجدان کت تکن بلابزان اوه توقع کن ام رازی نوی ظلمه ام رازی بچی که حساسیت داره که بنا کشتن وقتی دنگ خودن اول دا سالات داره بنا ام بچی که ام رازی اف بچی که آوا شریم دنشی نبید خودن و اف موافد و زاروکا و فقیرا و پیرمیرا و پیرجنا و پکفتیا و انکم درآمد همیت تخورن ای دنگ خود تفا دا سالات دا او 37 سال ظلم الخلقیت کن و بچاوی خود بینن جرا کدی ها دنگ خودن والله او رازینا والله اوج پشت ظالمانه شکر رب العالمین بشته ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا کاک سوار کاندید جماره 29 لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی 27 ساڵە زوڵم دەکرێت 27 ساڵە مافی خەڵک دەخورێ یعنی ئێوە دەتانەوێت چی بە خەڵک بڵێن کاتێک ئێوە سەردانی خەڵک دەکەن خەڵک چیتان پێ دەڵێن بۆ نمونە ئێوە جیاوازیتان لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تر چییە یعنی کۆمەڵی ئیسلامی چی کردووە تا ئێستا چی پێ دەکرێت ستان بۆ دەکرێت دەتوانن چی بکەن بۆ خەڵک چونکە خەڵک بەڕاستی ئەوڕۆ پێویستی بە قوتی ڕۆژانەیەتی خەڵک پێویستی بە ماف و ئازادیە ئێوە دەتوانن شتێک بکەن بۆ خەڵکە بله مامسا او اف خلکه اوه 27 ساله واد بینم بلا سحتین جوازی کمال اسلامی گل وان دا سالات داره چیه جوازی کمال اسلامی او اف پارلمانتریت کمال اسلامی اف وزیرت کمال اسلامی اف قیادیت کمال اسلامی بس بلا کپتن بون بین یه زنگین بیتن دولمان ببیتن سر حساب فقیر و زنگینی عیبه نخیر بس سر حساب خلکی عیبه بله بگر بخوشول کتن عیب نینه بس سر حساب حوالاتی ها بیتن مال دزیه بیتن عیبه ویجاج بر هنده از بیش مخالکی بلا سحکنه و بلا ایک دست حالات داره دی بوم بینن ایک قیادی ایک اف حزب دست حالات بوم بینن پارلمانتر ایک حزب دست حالات داره بوم بینن وزیرت ایک بوم کوی فقیه بیتن کو شقه نبن کو عاد نبن کو قطع ارد نبن جیوازی خلق اوشتانه دزانه خلق به ایوه دلین ایوه به خلق دلین آگاتن لو بابتانه هیا خلق اوشتانی لبیره بيت فيها خلي خوتيب يعني سيدا بخود ديب ايوه دقرن ايوه لناو خلقن ايوه اگاتان لخلقا ايوه بربجيرن روجانه تماستان نگا خلق هيا شو روج دقرن بو ايك دنك وكانو بو ايك بتوانن بسنا برلمان ولي براستي سارسري او غرثان بكن كايوه دقرن ايوه اگاتان لبابتكان هيا خلق تي دلي خلق دلي براستي اوشتانه هيا اما دلي موقف مان هبه بله ما مسا افي بين شامبيو بوري اس طبعا المول دا كفتم دوچ مامز جفته جودو چون بر خودمه کادر اجش کادرت پارتی علم پارتی دون دست خدا علامه که معصومه جا ایدی تو تش بالافت کن علامت خوب بالافت کن هاتا برانبری من و علم پارتی اینا برانبری من گوته اوه زره وکی سیت زره مسوگره مجی گوته هر هند دزیت خوب کن او شوله هوا او چه بیش گوته دزیت کن هر دزیت کن سر دفنه هاش دزیت کن بله خلیج زانی چان زانی دزیت کن بس خلقیت بشته همه چه کنم هید گلدا هندي طبعا الحمد لله بوقت خلتي تجهيتن ايوه تكن ايوه بربجيرن كاكسوار ايوه بربجيرن ايوه كانديدن ايوه مرشحن ايوه خلق تشاويليت انا كسركون ايوه خلق يعني اميتان بخلق هيك خلق دنگتان بي بداو دوازار سركون بو برلمان بو ايك بتوان بفعلي شهر سري بابتان بكن همو او غرفته باسي دك او غرفتانا ايوه لك خلق باستان كردوا خلق برامبر بايوه تشي دلين دنگتان بي ددين يعني هاوسوزن لغلطان متعاطفن لغلطان بله جلج الحمد لله جل بیش متخل که هات یا گورین اگر اف دا صلات داره پیچه که ظلم خو و ترساندن خلکیش نانه و کم ببیتن باور بکه ده کمال اسلامی جل پتر دنگه که مصدر اینتن گلک ممنون صحت خوش گلک ممنون سپاس کاک سیدا عیسی صدیق بربجیر کاندید جماره 13 باسی ویکی برستان ببینین دیم ولای جنابت بو ایک گفتگو بکین برزان سیویکی کاک عیسی دبینین و دگرین ولاتان بربجير عيسى صديق سعيد برواري جمارة 13 بربجير عيسى صديق برواري جدايك بويه 1977 ناو نشانت كاريوي سروك برين پیچت كارامه او باورنامت اکادمی و زانستی او بدستخوی خستین در چوی آماده برین پیچی دبلوم بزانست اسلامی دهوکه دبلوم
به پلان استراتیجی کسایتی الهولیر باورنامه آماده کرنا راهنه را تی او تی یا دولید بوار ویرا گهشن دستپیک دال سلیمانیه دبلوم بزانست سیاسی و شرعی و میجویل سنتر گش پیدان و آواکرنا مرووی الهولیر دبلوم بورد نرویجی دبوار آواکرنا مرووی دال دهو که راهنر گش پیدان مرووی تی او تی گل ریک خرا و آست یا گش پیدان مرووی دهو که هر وسا 20 سال خدمتا برین پیچیت ناف نخوشخانه و بنگهت ساخلمی دال پارزگاه ها دهو که بجداریا خوبخشی گل تیمت پزیشکی سرب ساخلمی ها دهو که و لبارگاه کسکی لشکری و بنگه سحیل ساخلمی بوچار سریا پیشمرگا و خلق آوارین شنگال حیوه 7 2014 هر وسا چونات نفرزین کار اسلامی دا دگل حزب آراپرین یا اسلامی مالبند دهوک سال 1997 هر وسا بجداری کرن ده 4 کنگره و کنفرانس کومال اسلامی کردستان و پیشکش کرنا برنامه جورا جور ین ساخلمی و روشنبیری و آوا کرنا خویی لرادیو دهوک یا کومال اسلامی کردستان لسال 2005 هاتیا ورگرتن وک خوبخش ات هیوا صورا عراقی دالق دهوک و حتی نوکی بردوام السرکار خوبخشیه و بویا راهنر دولی ادوراگهشن دستپیک دا و شیای باورنامه راهنرایتیه تی او تیب دست خوبه بینید لسلیمانی سال 2013 هر وسا ورزش کرن اتیاریا کاراته تایکواندو کیک بوکسینگ موای تای بوماوی 17 سالا و دزو اینانا چندین پلو پایت ورزشی دوی ماوی دا هر وسا بجداری کرنا خولا بنمایت جدر مروفایتی لزانکویا دهوک ادگل ریک خراوا هیومان رستارت یا جیهانی بوزانست و آوا کرنا خدمت گذاری 2017 هر وسا بوی اندام چندین ریک خراو سنترا الکردستان اجدروی کردستان شارازایی ادبوار ساخلمی و گشک نامروفی و راگاهندن و ورزش دا هیا بەڕێز و خۆشەویست دەناسێنن و پرۆژە و هەروەها ئەو کارانەی کە پێیان وایە دەتوانن ئەنجامی بدەن بۆ خۆشگوزەرانی خەڵکی کوردستان لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستان کاک عیسا صدیق بەربژێری ژمارە 13 کاک عیساجان بۆ خۆت کاندید کردووە دەتەوێت بە کاندیدکردنت چ شتێک بگۆڕێ لە کوردستان ناوی خودی مەزن و دلوڤان سپاس بۆ کەناڵی پەیام کو ئەو زەحمەت بریاوی و کەلڤێری ئامادە بووی و میوانیتمە بوش مخو کاندید کریه از بینم که فراغک یا هی الدفوان پرلمانتارا اوی چنه پرلمانی که اف خولت بری وگاوه او جی چاکسازی و دلسوزی و دست پاکیه من فراغت دید نکنینه بس گله کاکیمه السروی اساسی و پشتی طبعا دراسه که باش یا تیرو تسلسل شوازی برای برنا پرلمانی من دید که گلکا گرنگ از خو بربجیر کم و طبعا الدیف داخازی ها سرکردت یا کمال اسلامی جواب پی باش بو هر وسا کارگیری و مالبندی گلک پی باش بو من سروی اساسی ویا خو بربجیر کم آنها یا خوده بله پروژه چیه لبرنامه دایه چی بکی چی شتێکت پێ دوایە کە لەو هەرێمە لەو دەڤەرە ینی لە گرفت دایە بۆتە گرفت بۆ خەڵک تۆ لە ڕێگەی خۆکاندیدکردن و لە ڕێگەی ئەوەی کە بووی بە ئەندامی پەرلەمان دەتەوێت چ بۆ ئەو خەڵکە بکەی و چ شتێک چارەسەرکەی و چ شتێکیان بۆ ڕێکخەیە بەێ ئەم گەلێک جارات بینین بەری ڤێگاڤێژی هۆسا بوو ئەو برایە و ئەو خشکت ڤیا خو بەربژێرکەن دا بژنە خەڵکی ئەمە ئەم دێ بووە کوردستانی کەینە شەمۆ شەریف طبعا ئەڤە تۆ وعدانە نادەی ئەمووی وعدی نادەین ما پروژێت هەین من وەک تاکە کەس ئەس وەک عیسا صادق بەرواری بربژێری ژمارە 13 من دو پروژێت هەین هەکە خودێ تەوفیق ئامەدا ئانەهیا خودم چونە پەرلەمانی ئەزی سەروان هەردوو پروژە شولکەم چەند دەستمە بەهات ئینشاڵڵا ئەزی سەر شولکەم ئەگەر دەستمە ڤەنەهات جی ئەز vê سوزێنا دەمە خەلکی ئەز بکەم ئەو جی پروژێ منی ئێکێ پێشڤەبرن و باشکردنا کەرتێ ساخلەمی ئەز بینم کەرتێ ساخلەمی
گلک نقصانیت هین و کمانسیت هین و گلک گازن داخل کیال سر کرت ساخلمی هی گلک خلق يعني بله كرتا ساخلمي واتا بله. كرتي تندرستي واتا قطاع الصحة بله. آية أو كرتا لو هرما لو دفر بتايبتي بله لتسرويك وكم كري هيا بله. آية نخوش خانة كمونية خاصة بله. خانة نية بله. آية إيوا چون دكتوري راوشكار نية آية بله. دكتوري بسبور نية آية يعني داو درمان وكو بيويز نية يعني لتسرويك وتودتي أم بابتا بكي برنامج كاري خود تاوكو كاري لسبكيو بله. أو قرفتاني كهي صار سدي بكي بله هكا خود حس کردی بوا بحث کمی ان شاء الله ما گویی پروژه منی که پیش و برنو باش کردن کرتی ساخلمی پیش و برن يعني هي كرت يعني لا أستيشي نزمة بو پیش و برنه هر واسا باش کردن يعني لوازیه هی بو باش کردن پیش و برنو باش کردن کرتی ساخلمی اش پنج لایه لایه که ویگوی هر نخوشخانه که هبیتی اوید سرکی پشتی ساعت 12 نیفرو آن ایکی نیفرو نوشدار تایبت من نامینن اجبلی نخوشخانه طنگاویا مثلا دی بیجین يعني نخوشخانه اجدایک بونه یا ویلاده او جی بو ساعته که آن 2 ساعت نوشدار تایبت من دیه تو چید زرتر نه اکب خوسپیده حتی نیفرویه اوه ایکش قصیریای خلک مگل گازنداد کرد و خلک حق جی طبعا مرة سنة بو همين وش دارت خو همين مامستايت من ازل بردس ومازن بوي بله لتشيا لبربرساني ام هرميكا اوكو بيوز ايجنا كان بوكارتي تندرستي بله. يعني افا كان كيش خواننا بري عزيز افاش سقطيا سقطيا دانانا سيستم ساخلميه سیستم ساخلمی سقطه حسانه دانای اول کاچو سیستم هاتیا دانان حسای هاتیا دانان اوجی سقطه مفروضه به راز بگیرن پروژه مده اوا نوجدار بسپور 24 ساعت مینتل نخوشخانه 24 ساعت بمینید همه اختصاصات خود طبعا ید دلو هناوا ید گلچیسکا ید جراح عملیاتا ید ویلاده و همه اختصاصاتا هر ایک روشه که بودانه مثلا بون منمه دلو هناوا گلکت هی ما ماشاءالله چاو خودی لی بیدو که خودی صحت و خوش کرد و خودی زیاده کرد ما دنیا اکا نوشدار دلو هنوایت هی هکه هم جدوله که بودانین هیوی یالله بر روشه که بری کیب کبید زور طبیعیه نوشدار دلو هنوا روشه که هیوی دا بشو روش مینتل خسته او وقتی مینتل بری هر نخوشه که بید ساعت 12 شوی ایکی شوی 4 شوی 5 بریس بدی 4 ایواری نوشداری موجوده طبعا اوه پشتی چه وقتی هم وی نوشدارید که اینا بیت نوبدار دیوی تایبت مندی خو هبید وچا دیوی گوی سیستمک بوهتا دانا بو مثلا دانا پاریتویت خفارتا جهوی نوستن خارنو و خارن او همین دیتا ترتیب خلق لباره او کمو کوریانس دله ایو کو بربجیرک یاخد پیشتر که لو کارت ایشت کردوا یاخد اساج بردامی هر وزم لتندرسی ونیا بله خلق چی دله یعنی خلق پیوایک او فیچی گوره که دبی سر بکری اس ده مثلا هندی کو خلق چت بیجید بس از حس کم هر دو 3-4 خالد جی بیجم ده مثلا هندی اول ما گفت یا خالدی باشکرنا کودانت کادرت کادر ساخلمی ویگا ویگله که مخدوره یعنی حیف و مخابن ویگا وی برین پیچ تیمارکار هاریکاری نوشداری اشعه هاریکاری نوشداری مختبره همی کادر ساخلمیش بلی نوشداری گله که مخدورش ناحیا مخصصات و ناحیا علاوه ترفیعات و گله ناحیا و مخدوره اوه دی معنیت ان شاء الله پروژه مداوید اوه بتا راز بگیرن يعني أفشي مرة سنة بو نجدارت خو نجدارت منا ما قوتي ومرة بوان هيا وعمل بردس وافير بوين بس أو تش دكتوري كم ترنينا خاندنوي فرقة زور طبيعية مثلا علاوة وترفيعات هكا الصاد بوي هابيت زور طبيعية بلا بو قدر ساخلمي حفته 5 صاد هابيت دبو 25 صاد هابيت دبو 5 صاد هابيت يعني أفا إيكش قصيريايا هر وصا جه نشتاجي يعني جه نفسني و مانوانا هر وصا دوره خول هر وصا يعني شمي نواحي و کادر ساخلمی مقدوره یا سی کود پروژه مداهاتی پیدا کردنو ارزان کردن درمانا ویگاوی درمان البنگهت خستا و البنگهت ساخلمی گلت کمن و خلک مهمی گازنداد که احتمالا اف میوانت مبخوشی و گازنداد کن گلیتنها لان الخكيه لجراني وهرزانيكيه يعني لنوعيتك شكتا هر دوكا يعني داو درمان ديك اصلا هر جناح بيت اولادها هر دوكا اولا نبونا درمان كواليتك باش اول خسته خانانی نه نادیره 100 ماده 200 ماده 105 ماده یک نافداب در کویتی باش و زائدن گرانش ویگو استشار یا ایواریا درمان پیچه که باشتره یعنی درجه 2 تقریبا همشین بیجین یه گرانه
اوه بو خلکی دست نادد عالم ما فقیره چه دنا عالم اوه 27 ساله کا معاش کا پاره کا شول کا کار کردن حتی دمایی که خلکی ما مقدوره یعنی مفروضه اوه سیستمک بووی درمان بیت دانا درمان بین دابین که نخوشخانه هر اوسا خالا چاری پروژه مدا آوا کنان نخوشخانه بنگیت ساخلمی ویگا وی بارا همی ناحیه سرانسری کردستانی تا به دور آبادینان نخوشخانه لینینه بوش نخوشخانه لینینه نخوشخانه مازن از بیجن لقزا و ناحیه کان بله نخوشخانه لینینه یعنی مستشفى جوره درست بکری لا مستشفى جوره ما مستویگو و امیدی بتنی نخوشخانه کیا هی يعني امیدی به همون دورو بریوا امیدی همین دورو برید خوبه اگ نخوشخانه هی ویگا و اول پشت امیدی بکوی اول شلات زه اول دیرالو که او بگند دورو بر خراب نینه بنگه که ساخلمی او جی یعنی کادری که وکی ما پریودات راسته سر هر دو چاواوی کادری ساخلمی گلک معلومات تین و پیزانی تین بس اوا نوجدار کرد او نشید کرد شکل روتینیه نساخ بیت في عملیاتی بود نش کارمند ساخلمی نشید به عملیاتی بود او گرفته کان گرنگ خلق درك بو حقيقة أنا دكا دزاني أما كمكورية دزاني حكومات كم ترخمة وآية بي دزانن كتو وكو باربجيرك وكو كانديدي شي كومالي إسلامي خمي أوان تحل قرتوا ودتوي بفعلي أقربيو بيبي بانداني برلمان دتوي أما أنا سار بكي خلق أو دزاني بري عزيز أزبوتات بيجم وبو موفانت خو وبو همي تماشوانت ميت عزيز خلق ما في چند خرید زانید باش و باش زانید چونکو خلق ما روزانه یه نخوش بیچتا نخوش خانه ایک هیا بیجید از سالانه ناچم نادیرن دان عمرک نبید عقل ویش دخت و خستانه برید نچید هکه وی گفت همی چه نخوش خانه ادبینم جاوید خو درمانینن نوجداری برهفنینه مختبرنینه اشعنینه سونرنینه الا قصیریه که هی هر اما بنگهت ساخلمی تو بحث نکه اول ازی بحثی مستشفات کم مستشفای هی مثلا نوجدارک تنیل بره هی دی چه مختبره ایکل بره هی اختصاصی دی همی مثلا کادر ساخلمیه دی چه اشعه سونری نفسی ثابتی یعنی دی چه بینی سرای پیواد سرای که دنده با اشعه اول خلقی زونی نخانشترگری لخستخانه اهلی و لخستخانه گله جوازی هی گله جوازی هی باشترین دلیل دی نخوش های چی تا نخوش خانه پیتوی نشترگریه که احتمالا میوانید مبخوشی چون احتمالا وب سر خود دیدید گرم رو خود یه چون نویره یه چون نخوش خانه حکومی دکتریا گودی بلا سر چاواد عملیات هایی تکرن بس حکتو به اهلی برچه بیت اهلی هندی زنگینه یه سرپارات نوید لوی هات یا خسته هات یا جنابتا و خوب پیتوی خسته کری کو پارنینن هکنه تا خسته او خست اهلی کوید اوه ایکش جوازیا او یا یادویجی کو چه جوازی هیم باشترین اجهزه یل نخوشخانه اهلی هین نفس اجهزه الهمی نخوشخانه منینن یت هین بس نلوی مستوای کل مستشفى اهلی هی باشه بود چه دلوره هبن باب او تجاری مشکله اینا معقوله سیده از بوتات بجم ابو میوانت خود بشه معقوله بازرگانک بشه جهازی که بینید اروپا حکمت نشد بینید باش اول بسیاره که با همی گهدارت و بینارت ببلا برسه ببدا امن دقره مولاي جنابت بسیاری اود دوایی لیده کم دلم آیا تو تنها کار لسر او دکی که کارتی تندرستی لحریم کردستان و لم دبره برو پیش بروا یان او تا برنامه ترید لایا دقره مولاي جنابت کاک فلاح مصطفى اندامی سرکردایتی و برپرسی ملبندی ام دبری تماستان لەگەڵ خەڵک چۆنە و چیتان کردووە بۆ ئەوەی کە بانگەشەیەکی تەندروست بکەن و خەڵک چۆن پێشوازیتان لێ دەکا من دەمەوێت بەڕاستی لەو بابەتەوە زیاتر تەوزیحم بدەیت ما برينو كاغوت تبيا جماوري ثقة ما هبيت چونكو ما ثقة بجماوري خوهي هرچند يلا جرى قلة الدعم المادي ما دعم مادي هرچند كمالا إسلامية كيما بس سراراي في چنده كماليا شياي أبروكا الخستا كي وكت خستا بخشين السليمانية ببرانبر خستا كي وكت الحلبچة ببرانبر خستا كي وكت الكلار و ويغاوي يات بروجيوي دا يات شت يا دست بكري أساس دانايل چمچمال اوه بو مستقبل انشاء الله بو دهوکی و هفله رجیه که خود حس کرد زاخو الوان دوردی همیال آکره دهتا دهنه وکرن بس تویا هندک هبن مجال بدنما درفت بدنما کمال اسلامی العمق کردستان دهات و هرچند یکیم بیجی بس یا حلال خوریان جهت که امانتی پارزید اف امانتی تیت دستی داید پارزید سروی اساسی شید وان پینگاوا پاوت اوان هنگاوید باش پاوت نوکجی لا یزال اگه در فتح بدن کمالا اسلامی
فيغا فيغالك البارا قايت رخراوي يت خير خازي يت وكو بخشينه دل دوهوي كيفا كاين دي هاري كاريو خلكي كاين اجبركو جالا جارا خلكي سوزا داما بيمانا داما يقولي ام دي هاري كاربين ما جالا جارا بينغا وتهاوتي احتمال هندا جهت هاي مثلا ناحية حكومي ويان دسالات ويان مجال ندامه درفه ندامه كون في تشتي بو بۆ خلكي مەجالتان كاين بێنادەن بۆ ايه كيشا ئێوە حزبێکی ڕێگە پێدراونین ئێوە ئازاد نین لێرە امت ود بيجين بس بونو منبري فتره که چند مثلا ما داخواست كريكو هم اجازه بدنا ما اجازه مولات بدنا ما بو راديو دنگي كمال اسلام الدهوكي و چند هاتو چون ماكرن ويري هفليري بەڵام بەرپرسانی باڵای ئەم هەرێمە دەڵێن ئازادی ڕۆژنامەگەری هەیە ئازادی هەیە بۆ ئەوەی کە خەڵک ڕای خۆی دەربڕێ ینی بۆچی ئێوە کە حزبێکی مجازن لەم هەرێمی کوردستانە ڕێگەتان پێ نادرێت دەنگ و ڕەنجی خۆتان بگەێنن بۆچی بوچی اجبركو دو اداره نويغا اداره سليمانيه و اداره هفليري اف دو اداره بونو مناقله جاران بحث دولت بونت كان اي اف دولت بونت تشا درس بيت دو اداره تهبن حتى تشا درس بيت تشا اب ايكو دو جهان تشا اسلوب مساوات و مواساة پیدا که ات کردستان دا جه چه سیستم تا چه سیستم هست تا چه پروژه هست چه سیستم کتان ده وکو کمال اسلامی دانوی سیستم که هرمی کردستان چون به کمال اسلامی وکو پروژه ما هی اب پروژه مثلا ما هی ما چکری دی چوا ربابین بونمونا ابریکا اکو وگاوی سیدا گوتی پرلمانی ابریکا دهات درستایی بیت توزیع کردن ناف حزب دا آن حزباتی نمینید آنجی اگر حزب هبی درستایی هر کی دهاتی و هبید جبرکو کمال اسلامی تا که حزب وگاوی هک هر تشتی هبید بونو منال ایکی 2014 بودجه لهاتی قطع کردن یه 6 پارلمانتارا تبیا وگا و 805 میلیون دهات کمال اسلامی 6 پارلمانتار کردستان هبا لیکه 2014 اویل قطع کردی آیا کمال اسلامی چه شایع خوراگیر بید و بجید دیگل اندامت خود دیگل خلکی خو به دهات هر واسه بونمونه وقتی هم حکمت ده احتمالا هر حزب که هل انا که دهاتك هبا یا حکومی او جل کمال اسلامی قطع کردی بس في نفس الوقت کمال اسلامی خوراگیر بوا برانبر همي اوان عوائق و وانا خوش هر واسه کمال اسلامی البرلمان العراقي دوره که ایجابی و روله که ایجابی هبو الفيرجي فيجاري محاولة كر همي رنجا ابن ناحية دنجت الكتروني ونزات شو الكرسي كي كمارا اسلامي احتمال كمارا اسلامي جهان وانا ما توقع 5 كرسي كات كر دا تشاك سازي بتلي هيت دا هاري كاري بتر بيت فيغاواجي لا يزال الكردستاني كمارا اسلامي بحول قوات خوده هيدي وكو اساسي داناي اساس دانای کمال اسلامی نه حزبک یعنی همه حوصا عشوائي شود کرد نه حزبک روتینیاتا بونو منویگا ولدهوی که ما بريار سرك داتي بريار بتشتكي دا خلاص دهيتا پسند کردن افتشتا نابي تو بچي ريكا هاريكاريا ان ريكا نياسيني ان خزمانه ان عشيرت كانه ان هاريكاريا و برادر من داشم تشتكي ديال انجمن سياسي بجميان انجمن جاودريان انجمن بانگاز بريور بردن يكمال اسلامي بلكي ريكا وادا تشتكي بدس خوبا بينم او تشت هميني نافيغا كمال هكا هبا بري هنجي بلكي هبا بري اعلان كمال اسلام كان اما فيغا و كمال اسلاميه سيستمك ريكوبيك يا اساسي قالك سيدة عبد الباري سيدة فلاح مستفاد بيجي كمال اسلامي اساسا كدانايا كواتاب مفرداتها تفاصيلها يعني ياخذ وردكاريه حلب جاردنا تشنا مگر بتر برسياري بمرون كي يعني مقصدته بهلب جارتنا اون هلب جاردن بله يعني وكو هوا بانگشه اون مقصدته برنامج بانگشه بله اگر مقصدته به هوا بانگشه بیت الوره و دوره بله آنکو برنامه دا جو يعني مفردات وتفاصيل او ليستي ايوا بو بانگشه هلب جاردن بتانوي تشيب كان تشيبلن بله جو طبعا ابا دو لانا اك دي بيجين مثلا ما وكو مالبند ام الفيدا فري طبعا ما تو كمالبند ما هي الباريس غادو كهميه ابا اك طبعا سراراي
آن جبلی هندک یعنی وکو سیداش آماجه پیدا گلک آستانگ و ریگری ید هین بو بانگشه آن بو خلک ما که بانگشه خورابن بس با الحمدلله او ما شیان هین او ما طاقت هین او ما برنامه بو خدا نین ام سردش کۆڵ نادن بردوامین انشاءالله منو که الدهو که من بخو خشتک یادان خشتک روزانه ام بردوام سردشی کاده 8 11 نه برنامه ما چه بید حتی روزا 3 نه و اوه مهجد بجن استافك ميداناي ام في خشتي جبجتك وطبعا مفردات بانگشامه في جاره ما تركيز اوفيت يا سردانا و تايبت سردانت مالا سردانت زانايا كساتيا و پاشینگی سردانت جهد گشتی و میده سوویتی همی دورا ملدهو که دست بکر همچون زاخو همچون آکره همچون بردرش و اگر خود حس کردی چینه دور دی حتی مجال مدام پێشتر ساڵانی ڕابردوو هەڵبژاردنەکانی تر هەر لە ناو بانگەشەدا ئاگادار بوون ئێوە چ دەگوزارن دەبەرە ئەوسا لەگەڵ ئێستای کۆمەڵی ئیسلامی ئایا چ جیاوازیەکی هەیە کۆمەڵ وەکو کاک سەیدا فەلاح مستەفا دەڵێ کە ئەساسێکی دامەزراوی داناوە ئایا کۆمەڵ بەرەو پێش دەڕوە وەستاوە بەرەو دواوەیە چۆنە ینی از دو سه نقطه بجم مخوام بنی و یعنی حقیقتا که های کردستانه و اوش بیت آستنگ بو بانگشه همی حزبا او جی چیه ملت ما یه دابش بی سر لانت سیاسی یعنی هر بەڵام خەڵکێکی خۆڵەمێشی زۆری شەیە بله. کە دەنگ بله دواتر بڕیاری بله. خۆی لە کاتی دەنگدان دەدا راست بەڵێ تایبەتی دەڤەرا ما بەڵێ ئەنگۆ چیتان کردو بۆ ئەو دەنگان آها بەڵێ اوه نقطه یکی اوه دا بو برای خوب بجم نقطه یکی اوه نقطه دویه نسبت او تود بیجی نسبت ما وکو ویده وره که ما ام چواد بینی نوکا بله راستا جوازیه که هی ناف برابری نوکا و آن نوکا بس نوکا از نقطه که بیجم از بیجم اره من چه قیاس هیا که بیجم تا کمال اسلامی پیش کفتیه الویده وره ما 12/5 وقت ما فعل بجارت نکری یا راسی دنگت ما برزبون ما نزانی نوکا اگه بجن افلانت سیاسی همی ید بجن مدوید دنگ خوب زانی نوکا هم نزانی دنگ ما حقیقی الویده وره چنده لانه دیکش بری نوکا دهان هزار دنگ هبون دنگ که کمی بهاتیه و اوجی یعنی اگه بزنیت کفتینت شاشیه که بەڵام ئەم مازنده هەڵبژاردنە وەکو ئەوانی تر نابێ بله ینی خەڵک بە شەوق و زەوق اجا مقصد من به اول دو نقطه دا بو سیده خو اشکرا کم اول نقطه ام ترکیز السرتکین او که افخل که هنه وکو جماعتش اماجه پیدا بله خلک هوشیار بی و ید بینید و کانال تراگاندنه و طورت کمالاتی که رابردو آن بجین ازمون کمال اسلامی ات پارلمانی دا ات حکمت دا ات حکمت خوجهی دا چه خدمت کریه ئەزمموی کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕابردوو لەو حکومەتانەی کە بەشداری کردووە یاخود لە پەرلەمانەکان لە خولی یەکەم و دووەم و سێمە هەبووە چوارەمە هەبووە ینی ئەوە شەفاعەتێکتان بۆ دەکات دەتوانن ئێوە باڵپشت بە ڕابردووی کاندیدەکانتان یاخود ئەندامەکانتان لە پەرلەمان ئێوە بە خەڵک بڵێن ها ئێمە لە ڕابردوو ئاوامان کردووە بله بگومان و خلکک او انصاف هی وقت ام چیننک پشوازیه که گرم المت کن سروی اساسی بونمون ام دگلک جار چینن خلکی خلق ده بجید از ده و جاره دنگ خود ما هنگو بو چونکه ید بجید من هنگ دیتن وقت هنگو معارضه هنگو اداء رساله خو کر وقت هنگ کاتین ناف حکمت دا هنگو هلویست هنگو دیار بو خدمت هنگو دیار بو وزیر هنگو دزگه هنگو اوید بوینه دزگه مینا مثلا بونمونه وزارت کشتوکال آن برینو که وزارت جینگه 2005 یعنی پاکترین وزارت بو ناف حکومت حرم دا
أفا خلق بيجومان أفا وكما قلت خلقك بإنصاف أفيد بيجيت فعلا ما نكبر يا أخوة داي كأم دنج خدينا يعني بخلق دلين أو إمتى كوزيرك من هي مثلا بونمونا ياخذ دوبري وبري من هي قشتي ياخذ مثلا زيجر وزيرك من هي أو بوشوي كارد كانوا هم خلش كردستان دان بيني أما لدهاتو أجر بيودنج ما بيدم متمانة ما بيبنا زيادة دين ما بستان تنتهي أوبلي بله بيجومان أفاش نخلكي تبي معلوم بين راست منو كابينة هشتي أس وزيرك داخل بوم آن وزيرك فعلي وهندك بوست ديكا بيجومان ام في اخفناش بيجين اگر دنگ ما زياده ببيت بيجومان تمثيل مت حكومته دا الجمهوريه دا صلاه دا دي بتربي واتا از خدمتها كا بتركا وافام قالك تركيز السيرفي هندت كاين وهكذا بيجن جولات خو باعلام اخو ركلام اخو ام تركيز السيرفي هندت كاين بس من بخوش عندك موظف هندي بدم بله ك قالك ما يخمانديش كري مثلا طورة كمالاتي وكو بانجاش يعني من بخوش او ماندي بينا خلق ما وكادرات ما بو خلق خوبيجين وبو ولاتيات خوبيجين كالحمد لله هوا كباش يا بانجاشات نفتورة كمالاتي تابعتي فيسبوك ما يد داسوفيتيه وهر وصا ما برنامج راديوي وبرنامج تلفزيوني أفا بردوام يعني بانجاشك أمد كاين بردوام شبا تقار وجد تاكلت كاين إيك بو هندكا أفان حقائقه بو خلق خورون كاين وهام بدين بچنا دنگ خلق بيتان نالن جیاوازی نیه لنیوان کاندیدەکانی ئێوە کاندیدی خەڵکیدا ئێمە ناچنە سەر سندوقی دەنگدان ینی بۆ نمونە خەڵکێک ئاگولەیەتان لێ دەکات بەڵێ ئەوە پرسیارەکە بەرچاوە و گەلێک جارە دووبارەت بیتەوە ئێوە وەڵامتان چی دەبێت؟ بەڵێ وڵای بەرسفیا دیارە وەکو منوکە ئاماژە پێدای نسبەت کومەڵە ئیسلامی ئەم دنوکە بێژین ئەگەر خەڵک ئینساف سەحکەتێ دەبێژینە ئەف لانێت دەسەڵاتێدا ئەوە 27 ساڵە دەبێژینە خەڵکێ خۆ ئەرێ وان چ کریە و نوکە چ بانگەشێتەکە و خەڵکیش بێگومان هەمیت زانیت کە ئەوێ دەسەڵاتەمە 27 ساڵە کە چ کریە و چ پێشکەشی خەڵکی کریە ئەوە دیارە یا نقطە دوێ ئەوێ ئەن بێژینە کۆمەڵە ئیسلامی ئەگەر تەمثیلاوێت ناف حکومەتێدا ناف دەسەڵاتێدا پتر بیت بێگومان دێ پتر خزمەتە هەنگووکە بێگومان دێ پتر شێت مەبادەیەت خو دادگەریە و دادپەروەریە ناف کۆمەڵگەهیدا پەیدا کرد دەست خۆش زۆر سپاس کاک عەبدولباری زوبێری کارژێڕی مەڵبەند کاک سوار عومەر کاندیدی ژمارە 29 لە لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی بەڕێستان پرۆژەتان چییە؟ چی بە خەڵک دەڵێن لە بانگەشەکردنەکانتان لە سەردانتان یعنی ئێوە دەتانەوێت بە خەڵک بڵێن لە پەرلەمان چیتان بۆ دەکەین چ شتێکت ئامادەیە تاوەکو ئیشی لەسەر بکەی بەفعالی؟ بله سه پروژه سرکی منت هل بجراتك و از بكما بروجه و بما برلمان الوير ان شاء الله والجدي ساروستم لوانا شوانا قربوكيرنا وان گندا وان زيان لكفتي افيد دور برد مثلا ولات مثلا افيد طبران كرنا ايران و طبران كرنا تركي و خلج سر گندت خور روي اگر برد گندت طالان كري اف چند سال اف خلکه به بهر بوی ابتای باتی دورا دورا نیروره کن اف دوره که 28 ساله حتی و گاوه 27 ساله بترجی خلج الوا گنداره وی و نشم چند سر گندت خوب خو استفاده جن نشل زراعی و نشل مثلا رز خو پاز خو خدان کرنا پازش وقتش خراب به بوی حتی دارو بارت خو جیزت خو گلکش وان گندا جیزت واش بر تو بران آخرت هاتیش ناف برن یت پیش بوی کو خلک گلک استفاده که مزن جت کرد اف جیزه خرج ناف چوی اف دارو باره اف رزت وا خرت پیش بوی یعنی احتمال حتیش ل گلوگیا و مثلا که هاید بجنه کنگروک مثلا وقتی خالد چوی اگر برای طبرانه با باره بتی اگر خالد فقیر و جار جیانال سر و بود چون بله چون احتمالات هاوینه دو بخو چوی نبون ترا جیانا ساله که بیمنت کرد یعنی بخو یعنی بهوی تو بارانه کانشو اوش همید سوته او خلق زاره چیتر یعنی
زەرەر بله هر نشم چنه سیدا حتی بگو به همه هر نشم چن بخوب بینن بوچی چگو حتی بگو 10 شهید یه دوره دو حتی جراتی سی برو پیج و طرمه تو اینو نده حتی بگو به حکمت چه يعني هلويس نبونا ناجزياج نقربويا بونا بوان شهيدا بوكردنوي او خاون زوي ياخذ او خاون دهاتانيكا بهوكاري او توباراننا شويني خوان زيشتوا بله زیانا کو جلا کمازنیو و خلکی کفتی چکو اوه جیانال سروی بو جیانال سروا گنده بو و زراعت بو گلوگیا بو مثلا خدانکیانا پازو حیوانات گنده تو بو بس خرد لی به بحر بود و کس نشفت سر گنده خو و بو قربو جنکی اگر بو قربو کن اف قربو کنا وان گنده خلکی مد جلا نفاتی سردان تان کردون آگاتان لیانا پیتانوتون که اما کاندیدی کمال اسلامی پروژهش آن بدستوی دموی براستی لرگی اوی که من بگم پارلمانی کردستان دنگ و رنجی ایوه دگینم او کارساتی که بسر ایوه هاتوه بوتان سر سر دکم. بله شلون رجعندن و من جاند یا خالکی و هو سوژی من ریپریجی گوت یا خالکی که اول پروژه من وید من پارلمانه ویجب اس دبشیان تو و بدنگ تو و ایراداشم چه پارلمان و وتشت بمیر اگر او نکن تاریکانه بن طبعا اف قربوا ده هو صومينيتن وكاس نينا بي بخفتن چكو جهتي بي خدانا كاسي خلينتي يا خدان وججبر هند اجروانا ويتن خلكي دفر بويتن اف قربوا بيت اجرن كو همده خلكي دفر استفاده كمازن لكت بلد هوريكو بن ما بن بل ما جربينن بروجي دوم تنسيق اف بروجي دوي سيدا سفكينا وان باجا اوش خلکی ورد گرن مثلا حق کهرباء حق آوه وقت چینه دایره که حکومی دایره که حکومی باج و رسوماتی سر خلچی کردستان بله سیدا مثلا دایره که حکومی ایده چند معاملات ماشین في غرفه 3000 في غرفه 5000 غرفه هنوز چند هزار يعني عالم حتى چند معاملات چتیت جلا بولد اف برا يعني سر چه اساس خلکی تداج بو ورقه ايفور كود بطبع كان دنا في هند لكارنامه ياخذ لبام وياخذ ليستي كمال اسلاميش لكارنامه كده هي بله طبعا او بروجيت كمال اسلامي كو حفظ ان شاء الله همجي بشتافونت وانا يا سيدا ياسا ده ان شاء الله پایکای خود تعالی ده بما پارلمان کو اوا اف پروژه ببیتا یا سال پارلمان یاسا دجا درو آنکوچا یاسا دجا تیرور هيا یاسا دجا درو جلا جوی مهمتر بوچی چگو اف تیرورستا و نشان اولات ما بگهین و مرحله خراب یا دروی جهاندیه چکو اوا و دروی ول خلکی که اسپید حتی و تناسه تلویزیون افدا صلات داره اف حکومت داره الخلکی کن و بیشتر ما یبوها هو کریه او آخر او مشروعات بخود دانن سه خلکی کن مناد ما یبوها و کری آنکو مثلا ده بحث کهرباء کن ده بین 20 چند ساعت آنکو کهرباء احتمالا نیوی نبیتن ویجا هر درک وقت تجلوی برپرسوا با راستگویی رابردوی خوتن بله سیدا اگر اف درو نماشلوی برپرسوا کشت ولات ما ده حلبن اگر اف درو هر بردم چون رگری دکلو بابت چی ياسر دجا درو سيدا اگر مثلا کسی که بینی تو تشتا گوت اف برپرس مثلا وزیرک یعنی جیب جای نکرد و دروی کرد بله اگر او اختن گوت و نبیتن دیفچون کن و نبیتن بتویا بت عقوبه کن بت فاصل پروژه نگات زی تو افون تو بتوانی که رگل برپرسان نک بگری نوان قوسک برپرسان اگر بو یاسر سيدا نکریم مبرین هرچی برپرس لمولاتا دروزنا درو دکا بلام دبینین خلکیچ زور لبرپرسکان بدرو روزانه کارکان راهی دکن بدرو بانگش دکن تو دتیبل ام درو ناکین و دمانوی لرگی پروژه کوا ری بگرین لوی که برپرسان لهریم کردستان درو نکن بله طبعا وصايا سيدا اف چنا بیتن هر چنا بیتن اف کسی حتی اگر درو خالکی که 5 ساعتش خود ترسن 5 ساعت دست خوش دگریم ولی جنابت بلام ناوبرک من هیا برزان خوش ویستان دوای ام ناورا دگرین ولی ای برز خوش ویست